Zvonik crkve Bogorodice. Rusija, oblast Nižnji Novgorod, selo Zagarino. Ulazim u zvonik kroz mala bočna vrata. Podižemo glavu i gledamo gore. Prazan unutarnji volumen. Nema preklapanja između razina. Stropovi su istrulili i pali. Drvene grede i daske bile su na vrhu, ali sada su pod mojim nogama. U nosaču zvonika izdubljena je izbočina. Drugi nosač također je izdubljen. Vidi se da su cigle polomljene. Iz zida su se čupale cigle. Iznad ulaza je mala izbočina. I ovdje je izbačeno udubljenje. Ovako je napravljen strop. Izbili su rupu u zidu kako bi ovdje postavili drveni pod. Ovdje su bila vrata. Ovdje su vrata smještena na razini novog stropa, što nije bilo u nacrtu arhitekta. Mislim da ni ova vrata nisu bila planirana. Žbuka je otpala i vide se polomljene cigle. Neravni slomljeni rubovi opeke. Pogledajmo s druge strane. Očito je da su te cigle nemilosrdno klesane. Zašto su srušili zid i postavili dodatni pod? Više u zidu su napravljene rupe za grede. Rupe su neravne i različite veličine. Ove rupe su izbijene u zidu nakon izgradnje. I ove su niše također izbačene. Pogledaj kako su rupe krive. U naknadno izbušene rupe umetnute su i drvene grede. Prilikom gradnje ovog zvonika uopće nisu bili predviđeni stropovi niti stepenice do vrha. Nije bilo zadatka ustati i pozvoniti. Ali onda se pojavio takav zadatak. Tada su ljudi napravili nespretne rupe u zidovima i u njih umetnuli drvene grede. Stoga je moderna religija prilagodila građevine prošle civilizacije svojim svrhama.